The Premier Sankara niwe mwumva. Dutanye Everest atagira ucikwa. Nyuma ya Chris izina keeper. Bakubwira ngo basi sorry. Atagira ucikwa rero. Aracari Sankara the Premier mwumva. Atuye Mazembe. Mu gacengiro ka Gisozi katukugereho. Domis Mazembe. Dutangira. Shaka kwifata nk'umwana wa mama. Sikia kipa. Istopasi. Busane zanje nawe turasa. She's coming now. Nikumba nenda gusara. Atagira ucikwa kanone aracari Sankara nakubwiye nucikwa rimwe uracikwa icitswe so Domis nakubwiye you miss once you miss out. Domis this the Premier Sankara in the system we run the show atagira ucikwa soba show time shaka kucha vibe twagiye se no say do tanya Everest. Okay, take it right. Saba Sankara Ajenje Police is yaje nk'inori nizo ziza nezisubira inyuma. Ya inachare GT Business Group hatagira ucikwa. Down fit no munsi nugutarama. Gutarama Sankara bataramire tu. Bijanye n'amasa. Ye baba we. Barajaye n'umunda we. Barajaye Sankara nazo. Senajaye wanyanze we. Oma baby girl Wingora. Kujikuna mu bizango. Kukora mu bizangora. Zakudigi dandi. Zakudigi dandi danda. Oma baby girl Wingora. Singomga. Sanje zirushiza Jackie Chan. Seta cyose kirangurura. Sinshaka kuba soba. Okay. Show time. Let's go, twagiye. God bless. Aracari Sankara wumva. The one and only. Oya nonsaze. Okay. God bless. Soba. Gomana nanje. I lead one. Keeper. I lead one. Gache. Nimba bangwe yamangurutsa gusa ndikumva ngo ntago ari soba gusa. Byoza si imyoto yese nashaka nk'amazi yitorosha. Basi soba we. Ese katuje kucyatuzenduye. Director, editor, music, element. Niba ari kasike unabona handitseho element. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima.
ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Inshuti y'ubuzima niyo vuriro ribikora cyane. Abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 0788 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07. Sasa hakuno hagombe agaragare userukira igihugu cy'u Rwanda mu mahanga, muri Thailand. Umwitozo warimbanyije atunyasanga mu mwitozo haje hakuno akabo gatoya kanzinya muri size gakomeye kumagaye. Dore uruzingo bagiye kwica umuntu. Giti yishe umuntu we, ufende karapfuye. Hagombe agaragara ibyaserukira igihugu cy'u Rwanda muri Thailand muri boxing. Ngaho mwicane aka aya urugamba Giti vs Rufendeke. Abonetse z'ubwoba atinyemo we abanzanywe apfira ukuri. Abanze abwaka energy whisky Greborot amaze kunywa aza mu mwitozo. Sasa finali baranzura userukira igihugu. Ibyanyoye sishasha yishe umuntu. Rufendeke yivuganye unywa ibinyobwa byujuje ubuziranenge byahamye. Ibi binyobwa ugezweho na Gashya Business Company. Bazoka ni ikinyobwa cyiza kiryoha kandi gifunze mu buryo bwiyubashye. Abakunda ikinyobwa kiryoshye kandi gihumura n'ikawa binywera Bazoka Coffee. Naho Energy Whisky nicyo kinyobwa kivura amavunane, akanyamuneza kagasaba umubiri wose ukarushaho kugira imbaraga n'imbaduko. Ibinyobwa Bazoka Whisky, Coffee na Energy Whisky bizanwa na Gashya Business Company, mukabisanga hirya no hino mu gihugu. Abakeneye kurangura mwanyarukira mu isoko rya Nyarugenge mu muryango B114 cyangwa mugamagara kuri 0788 mukomeze mwinywere Bazoka Coffee, Bazoka Whisky na Energy Whisky mugubwe neza, ariko kandi mwibuke kunywa mu rugero. Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi. Wari uzi yuko imyaka yose waba ufite ushobora kwiga indimi kandi mu gihe gito? Birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Ese urashaka kujya muri Amerika, i Burayi n'ahandi? Muri Kigali Universal Language School turagufasha kubona certificate zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, NETEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu dufite abarimu b'abahanga bakwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa kuba tumva neza Ikinyarwanda, kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga programu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere mu muryango E046A. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 078 03 64 93 no kuri 07 87 21 68 40. Hitamo kwiga neza hamwe na Kigali Universal Language School. Tangira gute rero barakwereka batugwe n'abandi iracyari Giti